Visoka i vitka, elegantna čaša na stalku, a u njoj svijetla, žuto-zelenkasta, kristalno bistra tekućina s obiljem sićušnih mjehurića što zna jure prema površini. Za gurmana poseban užitak. Pjenušac. Nadgradnja plemenitog napitka vina, pratitelj posebnih jela, posebnih i svečanih prigoda i blagdana. Šampanjac je piće za rafinirani ukus. Počeci su mu vezani za jednog benediktinskog opata po imenu Dom Perignon, čovjeka široke kulture koji je 1668. godine postavljen za podrumara jedne opatije u francuskoj pokrajini Šampanj. Upravo Doma Perignona smatraju ocem šampanjca i njegova tehnika proizvodnje koristi se i danas. Svakog tjedna, sorta jedna. Dom Perignonov nasljednik bio je Claude Moet, koji je osnovao svoje podrume 1743. godine. Vinogradi tvrtke Moet et Chandon smješteni su u okolici nekadašnje Perignonove opatije. U šampanjcu Moet et Chandona uživali su mnogi, od Napoleona do fikcijskih junaka poput Jamesa Bonda. Francuzi se naprosto natječu tko će od njih proizvesti bolji šampanjac. To je kod njih pitanje prestiža. Najuglednije kuće uz Moet et Chandon su Taittinger, Roederer, Deutz, a izvanserijski su šampanjci i braće Remija i Henria Kruga. Tri su plemenite sorte tu zastupljene i od njihove mješavine radi se šampanjac. Crni Pinot koji daje puno i ekstraktno vino. Pinot Meunier ili ti mlinarski Pinot koji daje mladost i svježinu. I Chardonnay, jedina bijela sorta, posebna mirisa i arome. Osobita briga vodi se o trsju, a datum kad počinje cvatnja specijalno se obilježava jer berba je točno 100 dana kasnije. Crno grožđe, dakako brzom preradom i odvajanjem soka od kožice bobe, vinificira se u bijelo vino. Radna subota. Šampanjac je piće koje nastaje nakon dvije fermentacije. Jedne dok se mošt pretvara u vino i druge koja se događa u samoj butelji, u kojoj se vino puni s dodatkom posebnih kvasaca. Prva fermentacija traje nekoliko tjedana. Slijedi kombiniranje različitih vina da se dobije optimalna kompozicija, odnosno cuvée, kod koje će najbolje do izražaja doći sva svojstva korištenih vina. Vinu koje se odmaralo u bačvama, nakon filtriranja dodaju se šampanjski kvasci i šećer, zatim se puni u butelje i čepi krunskim čepom. Boce se polažu u police s grlićem i čepom prema dolje. Dolazi do ponovne fermentacije u tijeku koje se stvaraju ugljični dioksid i talog. Potom marljivi podrumari svakodnevno ručno potresu svaku bocu da se talog ne bi skupljao na stjenkama stakla i čepu. Butelja se zatim još dopuni šampanjcem i eventualno takozvanim ekspedicijskim likerom, koji, ovisno o tome koliko sadrži šećera, određuje vrstu šampanjca. Suhi, polusuhi, slatki itd. Tako francuski šampanjac u tišini i mraku odležava oko 3 godine. Svakog tjedna, sorta jedna. Prema zakonima Europske unije, šampanjcem se smije nazivati jedino pjenušac iz francuske Šampanje. Ona se nalazi oko 150 km sjeveroistočno od Pariza, proteže se na 34.000 hektara, od kojih je 24.000 zasađeno lozom. Poseban je to geografski položaj. Tu se miješa blaga atlantska klima s hladnom kontinentalnom. Šume su vlažne i stabilizator su temperature. Tlo je kraško i sastavljeno od tercijarnih sedimenata. U Šampanji šampanjske boce inače leže u podzemnim hodnicima na dubini od 10 do 50 metara. Stalna temperatura tamo iznosi od 8 do 12 stupnjeva. Kad bi se poredale jedna iza druge, boce bi pokrile 3000 km.
Što se tiče potrošnje šampanjca, podaci govore da svake sekunde u svijetu izleti po 7 šampanjskih čepova. Nijedno piće na svijetu nije kao šampanjac vezano uz simbole, slavlja, emocije i sjećanja. Najčešće šampanjac je sastavljen od vina iz različitih berbi i zato šampanjske boce na etiketi ne nose oznaku godišta. Ali ako se neka berba pokaže izuzetnom, bar 10% vina odlazi u šampanjac s posebno naznačenom godinom trganja. Takav se šampanjac dakako prodaje izuzetno skupo. Ostatak vina miješa se s drugim vinima za pjenušac. Među izuzetnim berbama za pjenušac bile su u Šampanji 1973., 1982., 83. i 89. godina, a godinu 1991. u Taitangeu smatraju čak berbom stoljeća. Svakog tjedna. Sorta jedna. Nađete li na etiketi napisano Blanc de Blanc, bijelo od bijeloga, znajte da je šampanjac rađen isključivo od bijeloga grožđa. Međutim, u Šampanji čak 63% vinograda zasađeno je crvenim sortama. Ako je šampanjac rađen isključivo od crnih sorti, vinificiranih u bijelo vino, na etiketi mora stajati Blanc de Noir. Postoji i ružičasti šampanjac. On može nastati vinifikacijom crnog grožđa u ružičasto vino ili pak miješanjem prije nego što se šampanjska sirovina napuni u boce u kojima će se događati sekundarna fermentacija. Radna subota. Kad očepite butelju, pripazite kako ćete šampanjac poslužiti, da biste ga maksimalno doživjeli. Utočite ga u visoku, usku čašu, jer ćete ljepše uživati u mirisu i perlanju, to jest mjehurićima. Što su mjehurići sitniji i što ih je više, šampanjac je kvalitetniji. Visoka čaša za šampanjac bolja je od one trbušaste sa širokim otvorom i zato što u njoj šampanjac duže zadržava svježinu i hladnoću. Šampanjac neka bude rashlađen na 6 do 9 stupnjeva. Bocu otvarajte držeći čvrsto desnom rukom čep, a lijevom grlić. Boca neka bude nagnuta pod kutem od 45 stupnjeva i lagano je okrećite da postupno izađe određena količina ugljičnog dioksida. Pri otvaranju ne priliči pucanj. Buka je prostačka za jedno tako fino piće. Svakog tjedna. Sorta jedna. Šampanjac možete piti kao aperitiv i uz birana jela i delikatese poput ribe, bijelih mesa i rafiniranih umaka. Šampanjac Blanc de Blanc, rađen samo od šardoneja, izvrstan je kao aperitiv. A bijeli šampanjci tipa Brut, što znači jako suhi, u kojima dominira crni pinot, izvanredno će popratiti cijeli obrok. Kulinari kažu da se Brut odlično slaže s ribom i plodovima mora. Uz slatki desert ne služite suhi, nego slađi šampanjac. Šampanjac se, ako niste znali, u posljednje vrijeme dosta preporučuje čak i u dijeti za mršavljenje. Britanska enologinja Joan Oliphant Fraser objavila je knjigu Šampanjska dijeta, u kojoj savjetuje kako gubiti kilograme i uživati u šampanjcu. Preporučuje da se dnevno konzumiraju 4 čaše šampanjca. Pjenušac je izvanredan pratitelj svih jela, a svaka čaša sadrži oko 85 kalorija. Šampanjac u sebi ima minerale, kiseline i enzime, što pomažu metabolizmu i razgradnji masnoća, kao i probavi, kaže gospođa Fraser. Liječnici doduše ne misle jednako. Šampanjac naime sadrži male količine željeza i potiče apetit. Radna subota. U francuskim i italijanskim otmjenim restoranima uz šampanjac se poslužuje i rižoto sa zlatom, pjenušcem i šafranom. Evo recepta. Na tavi se na maslacu poprži riža i poškropi s decilitrom suhog bijelog šampanjca. Zatim se sve to malo prokuha, uspe šafran i ulije lagana pileća juhica da se riža skuha. U drugoj tavi reducira se malo vlasca okupanog s 4 žlice bijelog suhog šampanjca i 1 žlicom octa. U to se umiješa malo maslaca.
Pri kraju kuhanja riže, uz dijelu u kojoj se ona nalazi dodaje se jušna žlica ribanog parmezana, zatim reducirani vlasac, pa se onda sve to skupa još malo prokuha na laganoj vatri. Prije serviranja ukrašava se listićima zlata. Takvi listići za gastronomsku uporabu mogu se navodno kupiti u boljim talijanskim dućanima gurmanskih specijaliteta i potrepština. Listići se mogu jesti, kažu oni što su smislili primjenu zlata u kulinarstvu. Taj je plemeniti metal nepromjenjiv i u obliku takvih finih malih listića nije navodno štetan za organizam. A debljanja se ne treba bojati, zlato nije hranjivo.